Ebusia ene asem chenchirenche asem he ebusia la beto ponso a enya asem kotso akra eye ne mami bi ode na wawie mu nsem aba beto eja niema wa femu e wa wawie ni mu ansa kra na wawie eba beku ebusia eso de ato je de ebubruja na wawie na chi no nso no awawiguo no echi no ebusia den ne no so asi e na so mami e de asem no aba bejan probia sonka bi emano yekuti sama mami dia to de nyimu cheri ti sa cha adwen e de afa ho e wo comment section e won so na e tie so wi a e be hu sa ware se won fi nyin ya e ya enko yekushe video no emrasi ya icha mo anu maybe bi ne mame fate mensom good ya France mewura bacho e frame me sister Dina nyako Vida nyako Dina Dana free him fa na ba ha e bacho me free anomanje ne bae anomanye Dina nyako a ufri anomanye ene ba ha asem ben ena enawie edewo aba yanim ha mentu nsimfimfini hye wasem nase se be ya ye beti ase yie de na de waba e bacho me danse e bacho de edematu amohe wie ye maware me ware 2003 Ablanti be a friend said Edukofi. Your friend say said Edukofi. Set Edukofi. Okay. Menene ware 2003 na yet bremine ne bobra bremine yet ne na ye de ne to no. Ono so your friend says na sorry watachimai. Ti na menene ti ne na ni fi ne bobra. Enti kasa ne yemu menene wo hwa na ne na ne re ne nana ni be wuye nti ne nana ne yiri free tachimai eba betina ye nchin ti maame na se mafa ne se me maame mi ana me so maame no na duane ye mu ni bibia mi ana na me ye ni bibia ama no ti metwo na me nyeme ba wotosu mi no metwo na maame no free sister bia no wo fi odi to nanim se wate se me ni me kunu de nambre mai se wakum ni kunu awe na ama na fu adoa ni wa ba bet na fi wona if you are bet na no bet na ye dey is see ma so because me papa ni wo ya me menti ase obi wo de na say e wo se metras na me de ma so titi ya ma ntishi on ti say ma me ni se me kuna me pa na chew de ya na o gine dan ya yeti mu no ni ukunu me pa na chew say wona wo koka asa me ba chew de bi wono be ma na koka yi ampa so wo kan be ma ne kan na ono mo nsenti wo ko woni mba bi pie wo fie omoko no munsa na omobae nim so edan on bewure mu no ene wo kan asase lady ba ko madam fo no we free mu madam fo ne so woti se mikunu kan asase but me de se ne nana ne yere ena aku akokora na we no enti na oba na fu adoa to asunti ni ukunu me pa ne chew enti wo me pa na chew kasa ne yemu no wa pa ne chew enti ne se be bia betina ho wodi enti me papa kitwa sifie wo afrancho na me ka che me so menyum me be ka 2 weeks amama wo ne se sade a me frame me papa me friend was wafia set sade ne sisa woni ma na betina si because dan wo hesi na ekosi bra be wo ni ade me sisa me niema no me ni me kunu no koi ye nyina sisa niema kogu ho e ma me ko we e wo de ma na me ma me no wo me ko de ma ko we me ko me ba na otosu mi no 4 months na me kunu nsi de ma ho ma me hwe me se me wu aboa na se me wu nipa ti me be wura 5 months mu no e no ba de ma oba ya woni nadamfo ne bae omobae no o siska o de breme no ska na ira o mami dijwa se wo se me sha asinti me sha ase bra ensema komitiri mu sa aburu so a na me papa ti ase akoka ampanfo ase mo musi an awaleja ye nye me so ni me sa ade na meti woni mi yu ensema akoso na aburu so e na me ko wo me ba no wa manti o mi be 5 months no be obae na menini di nkoma na o mami no aduane ma one na danfo o moba me no aduane ne kama se me de minim se ma wo mi kunu ba se bo so me na ne kwa wa me hwe mi ama me busu ni bia ntida se aware asem oba na mi bisa ne se o skad ba mo ya o siska na o de brem ni ska na ira wadidi awi oba ma wo bosu me na me ba chon an en o siska o de brem no na danfo ne ba ye wo ho woni ne ba ya woni ne ba sa dadi no mami di dwa wo bata me ma wa me hye de ma me nya adwuma o ma me se di dwa ye adwane mo ne na damfo no wo siska na ira okay eno nto
ena me buy me didi mo na me beba no omma ne me case kana membra na wasa me kwa sorry because ma wo ba wasa me ye adwuma ti wasa me ba kuma ase na me beto amabra bo so me fra branch friend wa ma me case ka wo so woni bi na se no da ho ena me buy me call praise bi e wo Mercury praise bi na me worry am ya ayefro no asema me case obi bet omutia ombeti me ne me buy oma miska ma me fan to me nyema nkwa asori a wo so woni ska me fra blanty oba woni ne kase wo si me niska on de ne me worry no every day one be 22 years ni no woni ne kase bi a woni bi woni ska nti me ame be for so ya kwa asori e ma me pie kwa asori se de metimi apia abonti ento a enti ye wa no manje no kro ya franchi na me kwa asori no na se e wo se me ba no manje ba me ma me ho e wo sa franchi wa me te menye adwuma wo mo me dwetire ma me fanya adwuma me papa me wo me papa ni papa ne bo me dwetire o ji ska o de ma bank e ma me di adwuma me nye ska na me de ko ma me papa na se me de ma ye ma dwetire ware na me ware ntini de ye koso bia no e wo se me tena mu sa e papa pe bosia abre ma me didi dwa e wo mo ani mo ho bia na na ne fie ne wo no e ma me didi dwa e dwa die ni ma no wo ho no ma na o de say obi abeka che say ma sof mame ma hu so okunu ne that na menye sof mame ma hu so okunu ne obi te valanda so we see lady ne friend mame say wa na ne mpran no obreman ababa wa ne menyim obedi matam di bra ne yankasa odi matama sem dem aba ware nti se mi kuna akofo ba kwa na obedi matama na menyim di anka me ne ga ne di yim but na menyim nti no mankasa that's me me call ya me kwa wo ya na me onya wansi di me na wonya iska di mama na mame say wa no what they saying de chem so ono na ba de chem so because baby na me wono me papa ire nche na me wo onya iska ha da nti wo se me hye wo santi no e wono nti mama e ma me da wo sa fi ho no enya adwuma because be ma wo na wo so pedan na ono ire di ye den e bobra ti ma me se wa ne timi to an wo de chem so ono be da ni nwa nche wo de chem so wo timi price a honom o free ma me se wa ne timi free baby wo bre man na ono si enya ne shi no etimi ba de chemu so won ne be ye bibi ma onua be ma wodi mikru ne di nachi aye feni suban ehun sa lady ne bom mama ne se wukunu se ni no bom man so me ni problem bia se ni pa no no ni bi o de ma me wo kasi a wo se na se sa na ekoso dia me ni ha obia na me to na message ba ko bremai de na maka wi no me wo me ba panyin abe ma no ye friend na netufo me wo no ne papa free and manje ba bremai ebe ka kire me say se wo hwe me ba na wo ti won animu a me ba ne nse ne ba no nsinya ne ba ne me ba no kuma se fie nipa atwa wo ahia no wo kan me yedi ma me enne na me ka me busu ani bi beti say we nyina akoso na manka ma mu obi amane e na me de ma de hye me ho enti me ho kire me ma me ko me sa ko me ma me mo ko di pa bi eye me odrop e be si me dem eraba wo se me ye me niam kama because ono no bisa no be ka se woni bi enti me betuto me niam e me ko di pa ebe ye odrop be si dem ablanti echi odrop ni freedom oba be si abontin say kuma sifi na yete no e say me makobo adwaman e na de aye odrop na ba be si dem enti me yim odrop mfan freedom o ni nyina man kasa na say bleman sem na akoso no me fa ne say bia wo wi ase enti na waye sa enti e no kotoi e ma me kwa no maji me na be ma no obe fama akojo so e say nyame me ame sa aba no so enti no okoye nyame adwuma wo edwo so enti me yenko na me na be Matias na me ka che me na say na me hye be ma ya onye serious ti ni kwan say me di na chi ne kodwo so me na me kan ya be na nyame saba hwan so okunu no so enti okoye nyame adwuma wodwo so enti me enko e ba cho no ne pastor wusu e chan to aso e na ne nam to aso e na o modeka be so na me sana ablanti onye serious me say di na chi akodwo so no mo be mama bre because me di na chi na ye free ni na fie wono won ha da ma ye ntina mu se ye bobla eju so wa me ko mimi ni adwuma bi aye me na empanyimfo asem de me na kan ya na me sesa menyema ene me di na chi na me ko ye ti ye ko ju fufuro na me ton e bare lady bi be hu se na me nya adwuma ti ne ha no lady ne de me ko e muz inshia so be yo moton bare no ene wo de me ko ye na okoji ni obil bare bi no wo de ma me ena me ton ye ti me ton bare na e wo ma na ese menya kakra se wo ba na me de atom se de be ya nkla ni nya bibia menye skadi atu bibia man nkla sabre na ne na be wutu no me ne na be wutu no that's na tu na me ka se na ba akwa ono so toso miensa sa be hye me yema ono so ma be nyemo no miensa because me hye me adwuma amenya
na me hwe be ma no ye me hu ne lazy a wo ye because wo ya wo se sofo nya adwuma se nyi wono anka me se sofo nya adwuma wo ya wo ka bibi wo se sofo nya adwuma na me so o ma me nya adwuma because me ko ya adwuma me ma ne me ko dida kasa ni ye me ne tena se me mu adwuma wo ba bi ma ne me chiri me ni ba ma bi nko gina sumu e ma ne nchiri me so wo ko ya adwuma wo so ni me ko da enti bra wo che ba yire ni nyina no na wo sanyem na me nchi na me ton ne sa me ton ne mo ba yire sa na wo sanyem na me sanyem me ba wo to so me nsa enti me nya me ba wo to so me nsa me ko tena ba bi so be 2 hours because me ni kura ni me hu ba bi amabla bonam asesa yetimu ojo so no lady bia ono wono kura ni sister fie ni sister mo ayi abrochi to mu fie na obefa ye koye ni ye da fom sebi me da fom te sa aboa but me dem ni sa ablabo eni jimi na me jimi ntino e wo se me to waso me da fom awon te say lady no wa hu se wu jimi so wo to ajimi ne so ya ni to ajimi ne so ma to waso so abesinde 22 years senye jimi adadi kan me ntena me sinde te lady no me be wo na lady ni yes da bi so for mame obi a wo be wo da fom enti masa ho be ba na wo da fom ntiti sade a meye me mame wo mattress bi e da ho no mti no me kwa akofa ba na sade be ya wo a obenya ba bi ada lady ni wo jo so be bi ane yet no wo sisi a na lady ni ko fa mattress no de baaye na me wo me ba wo to so miensa na se me wo me ba wo to so miensa no be bi ayet no sister ni nua na eje ne dan enti ye nya ba bi nkotena na se wo se ye han dan enti wo maye ko han dan wo saa se we kura wo jusu se we kura wo ene yetimu yeti den me nya adwuma no so nya adwuma okọ be bi mko akọbọ mpa ye be ba ska odi be ba no je se enya hyi na me se wo se me pa adwuma because wo ba me ti wo ma be wo mamu miensa me nya adwuma wo se me nya adwuma ai ena se ni se no akeka nsem saa na se adwuma na abekọ na wo de dede tokwasa na wo je adwuma ne na wo te wo na se ma be wo miensa me ti fi me nya adwuma te didi mana me yes ma dwe se me kwakwanso akofa bidie me kwakwanso kofa bidie na ma wo me ba wo to so miensa ya me kan me wo na akofa bidie na he onfrɛ emisa se ma me wa kodu ana se wo ho te sei wo misa wo shi because wono won fa wo asa ablabo no me ana me de me ho abewura aware num awale a me ba na me ma me mpene me ma me abusu ba ko me ma me ekituwa na tie wo mpene so me papa wa free mu ye ware me papa wa mama ye fro ti me papa nwi a wa free mo ye kitwa no no nkuto na me se wa mu nyina wo kumase obi ani wa wo be chi ma ware na se me ama so ode na di me rura ware num na se me rura ma wi nti bo ye me bibia e wo se me de hye me ho nti a kire ya me ko bidie kwan so no me be wo me last born no odi say me ko kromu koton empaboa ye frɛ bla bi eje adu me ne na sori ba na ese so ma me utifie ifitana nkola na emu wanti no ma yenko kromu be lady bla bi ameji niema wo ne ho yenko na ne niema ameji no me kona me ka che no obaji bi ama odi bi ba ma wo so akoto nti bla du ma me niema na me ton ene kromu mo mo ti me nka mo ni me o mo so eti me ni a o mo be hu me kona ma kwaje mpaboa na ma ton ne se de be ya me be fie a menye ska didwa abaye aduane de esi wone nkola no na me adechie no masoro me sorry be 5 me sorry be 4 emo 5 no na ma ye me niema nyina wie se de be ya me begina jo so ka ho den se de be ya me begina ho no ma menya ka ti eno ne beto aso ma me di akonya abakọ ya ekiri no wono si me makonya mpana wo kurumu nti no eniema no ma me nton bi sofo na e ka sei ose ni oma na wo ton wa menya bi de ba fie no udidwa ba fie be ya duane no makofa be ma wo kurum enti o ma me nton ni me ko ye dede ni ntokwasa na me gyan ni ma no o ye de ne hu so akofa be ma no me ba so no hu no hye se me se ma hu ofa ne bro no so enti me pie bia na e me di mechi ni me koda na wo hu ofa sere me ba so ma hu ofa me se me nim se ana ne bro ne so I don't know I wo hu so afa ba kokko ya me ko toilet kra na che se me ma ne me koda okay nti o ma ujaye mpaboa o ma mi jaye enti ni ene lady bitifie na oni ni kunu afrim enti o ya na o ma lady niska ye frɛ na bawa o ma niska na last me ka che sofo so be ma bawa iska ya fama na ofi na abonti wo diska ma na abonti a obi hunu a enipa me ka se bi enipa na obi bi no no ma mi jam mpaboa ne so sa ho ma wa jaye ne baaye no e sha ase na me kire wo no e ba bibiri but mi tu gina se me ja ware no e me se e be se 8 years or 9 years ni 11 years ni me ba na otoso 9 o de to aso enti o kan sa akire na ye dey me kan sa akire no maniska wo fie me mfa ma na wa abonti
ena me kokasa na ne buofu wodem sai me pa che se ge ne ye ne mpana na sese ena me so asema me kan waje ma no wasi bonye edam na me no kan asem lady ne kroni ya woni me ya kasa ma ge bia na wotinchen woti ye dan next no room ne ti se me ne ya kasa enti de me hu ya ne se yo de se na sorry ba frame se woni me won komo na so for se me se me bu obi ju se den na Ganya friend is so for your friend Jamie or Juso. And no friend I call Jamie dem kuchiai. And you kuchiai no. And that's why so for Jamie Bisama no some na kind so for kind na so make medi. The me kunu if me kunu no say ai or they say kromuna me call you no. Me so me chimp na wo kromuntina me all kan wo bi asema me or they say 102.9 FM. Oh yeah dia me buafu se dem me so men chimpna because juma na me kwa so simi nya ne entina fia ye nyina be tina fie lady bi de bogare wo juso se me ho kire me a me kojuso me koma me no se ma me be gine ma se de 100 cities wo de be ma me ene me bia magi bia ma me ne de be ma me na se wo no sofo ne ye kan asem no ene wo se me kromu na me mo ko no amanfo ko ne me ko deda ena me se me bia ma ne ho na me se ne se obi no obi sime no yere dadia na se kwasea eni edi ne yere no de me ka se man kan na me boa e ho no wo se ma se ne kwasea ho na aware gya ni hyase be na se mahu se me kro no awale o ware me nya ni mo nya mo hye wo kan wo sofo German nanim se wo ye be ma na sebe se wo se ye di wo yere de a da be nya so sofo German na ni kro na nya German ye se na wo German de mo ho e na wo ka se wo ye be ma na ye di wo yere de a na je se wo ye kwasea ni ye di ne yere e na wo se wase ne kwasea oh okay nti e ho ne koda ma ye san betina ya ni eti nti e wo ma na wo so ye adwuma na wone wo de ntokwasa ye betena ya san betena na se ba bi adwusu ye chini kromu nyina atwa ya se wa kura ye chini wa atwa ye betena anim we se kuro bi de se wa kura zongo junction wusi sane asori dan bi sisro papa bi fie o ye betena fie ho no e ho nyina na meton bi de me wo me lazima na meton bi de menye me ba na menya nwoye no na me gai bi me friend na no de bi de na breme nti papa ne se me menye mo de we am condition ni sitie no e wo so wodi ne ma ne breme na me discuss ende ne nko ade ono abeto ne ma no na wodi abreme enti me send this camera guy na guy ne de ne ma abreme dada me wo ye me ba ne me wo no January 2009 ya na me wo me ba no 2029 na me wo me ka chiri no ti guy ne de ne ma abreme na ma wo dadem 2019 ana o last born 2029 de yinru 2019 okay 2019 papa ne de bidie breme odi bidie breme na me dadem ti me wana akofa akai bi baaye se we wo pese okojika so for asamwa wono so wuti wono so somra na ba so mutompa cars wo ko bantima no se wo pese otoka wo so for asamwa wo na me si wo se ne ya depa enti ne woni so for no kodi won komo se ye de ma nti wo hwenti me wana ba se why the car na you me ma 19 million obi aso ma menya me ma 19 million nefa koso sika no so nefa ko twia car ne ka na me se papa me ya adwuma wo so ma menye bo me dwetira wo se me se ware minni no wa mo ni dwetiri na wa bobo me dwetiri insisade a na se obe ne se sika no me de ma ne se papa na afanye mani bi ma amre me a na se oba ta ma wo dade me ho na be kire me mfa ma me ye ya mane ya me obisa ma de ne se me obi a opon say wo mo me dwetiri se me mfanye adwuma obisa ma de na mo obi a me de ma no ena me diska ne ma no daddy me diska ne ma na daddy ni be sa de ne ma ni bi ma breme no woji 19 million ni free scan mo no wo twie scan ne se de wo pe aso wona di dwetiri no ma me se me mfa nkofa bidie no wo twie ne se de wo pa ena no nkoda wo na se bidie no me free me wo ya me pie ye no papa na enam se scan na ye ba senti no wanye wamfanye ma ni bi ma breme si wo ma na me se wo ene mesa ye madam fu bi wo so run about oton body na kwam si maame se de asesa na ko ni fitina pa de onim no yo ba na wo tena fia na ese enya ablabo na wo pa bo tinie body kwa so be se wo kire mi mu na me no me kan madam fu no so wo jima wa what because wo ni me dada na me ne kokwan so ko fanye ma ye ko go so ni ye ko baby ani one time me ko baby ani mesisi me ho afa me bag makra no se me ko baby ani no ko agi se wo ko da kura na se na unya ne ma na ese Wednesday no wa ba kuru no ma be panye mani bi aka ho me kwa nipa me ne da ne eye obata ne kuru ne ma
ono be ma ne eda ne dem na me ne oba no ene ne ma ne dadan meko na me koduru a be ma ntimi fo se ma meko e wakodu ana se okoye wakoye de onfrel na mako na maba ti last me ma fa me ho meko makra no meko anu waso matare mu se o ma me nko ne nko china ade o hwepotu na me ma ya me de kokwan so na nye kwan so na meko na meko be ma nchen enam se mi wiase amba de menhuna amane pa o adwuma je se won pese me ye adwuma na de bia me ho nkyere me wusu ye bi sa bia wo se wo bi o se wo ni bi wo ni bi wo wiase aba wo nya skada wo ni bi na se e ho no ena metena ase na me ba pan me somane so no free school aba wo se na tare atinti no kokopam no ne pia abontin ena me ne wo demo timi na me fa me bag se me ko no atwe matare se o ma me nkona me me ko kwan so ma me nko se ampampa kikiri me kunu o sha mani su se ifra manim so me kon ade ya me jeje ni nti obekume sofo me ba chwan sofo su obekume obekume me jeje no because ne ma me se me na me lazima ne ma me ni mu a wo ne hwe no nti obekume ene omi amekon no me dade mo na me fieru aba ene na iri ho mantie mo anya hye because o ti me kon se obekume ono so ne ayi no operation won echi enti me ye metime chire me ho efiri ne ho na me da ho me da ho no sorry na wunwuye sorry wa hyeda no mayi din sa wo da ho na me na mayi din na me da ho ti konsima metime sorry metime peja mo na me tiem na me aboaje papa bra na so fu kume wo mi ame kon se kwan so ame ko no ma me nko na me kwan so na me ko no me ko me mpana wo se me I don't know ena me sa me ye na me da ho ti wana me pie na me frɛ me papa ebo na mane se papa ene de sei na akoduro me bia me ka wo sei me ka na wo de ato anse ma hwe ya me wu aja me ma no mo de nkula ni nti na nipa na ade a wo ye nenye unya obi aso mfa ntone ni obetu nufu aka chen say ade a wo ye nye because ne sorry ba wo ye na sorry ba na se wo ye bibi na se o ya ade ne se nya na wo ka wo ja sorry ne mfa ne ho woni de betu ono be san wa twema nso enya na sem ti we nyina akoso ma me hu se nya me adwuma na ofre ne so ngonko ye no enya nya me adwuma no wo ye nti we ni nkoda ti me na me friend papa se papa baby aware na duro ni me ka se me ware bi mo na me boa me bla wo jama na me friend me bla na me bo na mani ena me bla no so wo pe ma se no san pe me kru na sempa we no se se me ja ware a on kasa me bi na me se bla baby akodu die na se wu na mo pe se me wu me na me te ma de ho de e ko no me ware bi nti ma me free ne nchen e ko tena akra be 1 month me bla wo free mu free na wo free be ma ne nchen na sabra wo free ne nchen na wo de won san ma na e kire se wu ja wa me ba cho na me mfa ma enti wo kwotena ne ho no brebe na wo ka se wo makra bi wo ja wa ebra me ja wa ne kra de me kire mu ba enti me ko ye no e na me papa e friend ono ne friend me papa se ene de nyame nko ananka ne tuo da ne nchen ya na wo se nkodi tuo ne bo me because me jeje no e na me papa se obi ba say enipa na ha na say wo mpani bi ma fa ne bra because me papa yin no me papa ti as daddy wo ba ni munya for me papa ni me kuru wan si di kuru ada ko me say me so di akwa ada kan me so di ma no me chi na ma hunu di amenim because oba frɛ papa na na complain no complain oba frɛ na na yin sem bibri enti sa e ho na me ka so mi amekon no me ko hospital me bra na discover me a me di twa me hospital bi wono ne frɛ me wa akra wo ma ka kyerɛ me say me mfa ne nsamre no ono na wo mi amekon na wo kumi no se ma me pa che odi esi ye no ebi nsi bi ma na se minima de kure eberura misirima wa anka bi sa amfa nkyere me da enti madam fo sofu bi wo wa no manje ne wo frɛ me sofu ma me se wo de esi bia na me sofu te se na se mu nyina mo pɛ mi wu because me kitan kula num enipa na me ne shaase de ade a wo ye no ano wo ye akowie sa abri de na se wu na mo pɛ me enti ati sa de a because me ne te wo na no wo wiase na wo ye te breman no enyima sia na wo de me frɛ mu menim so obeye sofu di obejai na so obeye sofu ne so da so yes ha ne mane dia na se mehu se adin sachre bia ni mu wona mo ti sofu wo memani su keke but nyame mu sofu a e wo so wo ye ma nyame shiraye no eno entimi ma so ena sofu ne me kasa no sofu amodi ebra na se wo ba sijuso e ma no manje fa bag bia ma na wo de wo sijuso a menene be kasa na wa kan wasem nti wo san bai nti me san bai ma me ntwon mra ni mu enti die ne siye wo ba ye bie ma afi di o ka nti die siye me sime nware bie mu no me ko baaye no me ne ma me sa me nyema nyina se me nware bie na me nyema bie ni ho apart from nyema na me ma banu am ene nkula ne nyema na wo ne ho na me ko ya me san baaye no ye last year ye siye ko anamanja akofa nyema ne ye ko na ne tai adwuye
menene me kwaya me bae no enema wo ye ya e de saa komia ne bae ne no a won sa try ti one time me wona me yes aware me wo ho me kokwan so kofa niema me kwa dem ma ne ya me ko bi wo no ma bode ne me kwa kofa ena na me ye adwuma so kakra bi wo no bi wa me kwa metime nya be 1 week e bi wa 4 days ne maba eti me last na me koy na me bae na lady bi ofa me ena okofa lady bi tina ne kanu lady ni betina kanu mo se maame eya atena se ne hwe wo maame nenu masem no maame so minimu ne da timi ya maame ni si ya me kokwan so me na me sofo ade maame so wako se me a kire na na sembe na waka kire maame na because maame no oti wo no nye me nana kura na say me nyini se ne nana bedroom no timi aka sa asem ne se minim se me ntina se nhwe me ma wa bra me nya adwuma ade maame no wo ne hwe me ana wo ne bomi abumi dwetiri na me de me ne ya na me koye timi ho na me kokwan so me ho na ofre me se na danfo bi so wo so dae no na me menya ace na danfo no so dae na menya ace man kasa na me yedi na me bae na me sofo nes wadanfo no so dae se menya ace ne asembe na akoka nes wadanfo no o ka che se me gina tutu kwan no bo tutu ana se wo bra be na me wo mu ana se makobo adwama am wache me ena wadanfo no timi aso dae hu se me menya ace dia nes enu guase na wo pe me enu nti no awale ne me nware bi nti dae so na sa nipa kro ne so ye e ka ye no e na aka kire nso nware bi eno hu gina so a wa nware bi wa nti wo de ne nsa koy me ba cho me de ne nsa ne koy no e na ye last born ye friend Jennifer ye ne ho ade April num ti bla ba ko na o ye se so mame awale ja ne de men so so mesre wo de asibia no jai bibia ne nkola no so ba yi fo ni bi e no bla ne ye se me fa nkola ne nko se me de nkola ne kwa ni en kan asem na me so me ye bla na asem kan me sie me de nkola ne koy opon de no wa ye me nyina no me de nkola ne koy anwumre no me koye me koye me sina konwa me ne me na me so sofo ene de mabansi no aduane a wo problem ne bra me ni wo se ai wo tie se na woni me ne didi wo tie na wo koye na woni me ne didi na sa tam ti no agya aware akobe emfie sei o nyemfie be some 4 months to 5 months ena o ka se nkomra me ni di no o ka se kire aha ena me didi ye ti kasa ne nyom didi wie no na me wo so obi friend fo na me na phone fa call na se me na me meeting ba bi na so ye ko ti me na ne oba ne kasa me se oba ne kasa ai me ba oba na ba be fa me se lady me nim otonye ma race course so oton bibi nti okofa na najo ahomache me se lady ne kasa ai oba me hono mu a wode say amanfo se wo mpana ne me ena me ka che wo se enya wo mpana ne me na ma sorry ba ena ne wo ena me so won se woni magu ase sa mpana ne sa lady ne so a one ne twe mpana sisi one ne ti wo no wode na chia me se na so ne kromuni no sa ne kromuni na wode ne chia me na bru be 4 years ne se lady one na twe mpana cha pa wo no na se sa tam na wagya aware me ba so de bi na minya ye aha o se o ko de nkwala ne koy no obi ka kire o se ko fie ho na nka munsiesie mo ntem e na akọ ya wu ko didi no onya asa akọ me ba chwan na anu ya enti sa tam de se na wo wagya aware me ba chwan no wagya aware enti so wagya aware no o ye ne kwa enka wo nkefa ho be na wo ko ka kire nse lady ne ye ne mpra oh se lady na me daddy me nim de me ka me ba otoso mienu okosku makodi dwama ne sisi awoko me ka be 4 million makoto to akra ne mama no ono ne si me ba na ehu lady ni picture of phone so a ne ono ne phone so akra ne je ne phone de ye work won ne hu ne picture of phone so a wo de send me ma me hu sa ne mpra no ma ye hwa de bi afia se ye ka sei de ne de wa ba manim ha ba so de ma ba se me kra me kan se ne ma no show because awale de resabiti bibi enti de ne de wa ba manim de ma ba sisi aye nkla no wode me na mo jusu se meja me ma ho me fa wo mo ni ade ena me akofa nkla no nkla na biensa wo school na mienu wo ne wo obaba ko be ma ba ko ena me kofa nkla no me kofa nkla ne besine onfa wan sidi kra me se me fa nhwe nkla no enti me de ba se because se me bre ema me ti we mu ye dududu na me bre hwe nkla ne se de nkla na nya me hye ba ko ni monyam no wo be ware ye be ka se won ko ne papa ye nko ne papa won ko fre ne papa na ne papa metina mu bi e be ye me kra ya because nkla no me ensa na mo school mo no ba ko panimu no a ofre na wotimi fre akwa ne be fre ne sa won fa ko no gise me na obefre mu ni se ofre me oba tai de bosi akwa me mepe e de asende no ne ma pe bosi na me de asende no ti se won hwe nkwala ba cho hen nkwala ko fa nkwala na di be sei ni be ba cho me fa se be 3 months mu ni
3 months wo mo school mu de on show apart from Felicia ko school no maniska ena de otoso mi no me maame minua free mo so me nsani o be ko school na me maame friend say blessing be ko school to so send ya kra ni sika na me di bi so me maame friend was say me maame be nya sika ma kra ne dia on fama ne onu ni nya no de abre no ena maame ma kra ne 4 million 5 million ena me so me di bi so ne ko to ne ma na kra no ena kra ne ko school eno o ko school ne no na kra ne friend na o si ne ka say onye adwuma enti sese ya asofo nhwe ne ma me ba chon ne ma no nhwe me ni asem bia wo free ne nchen no uja nkwala ne ho de ma ba chon kwala mi no ai wo mu nyina mi ja wo because we mu no school no mu so one ne wo ma say nkwala ne 5 enti wo free aware na se no uja nkwala say ne ma me ba chon nkwala ne nyina na mi ja ne ma 5 ni nyina ena na sabra uja nkwala 5 ne ma na wo ye adwuma de bi koma nkwala na ba chon nkwala ndo school mu bia fra me send this kama no visiting me didwa because ba ko visiting me friend no ye otoso me ensa no me friend ka chensa kwa na visiting on send me sika na me toto nyema na me fa bi nkan wa wo ka che me se me mpe na me megira no ono na send me sika na me fa toto nyema nko makula no next me hu sa abro na wadi me no sa abro na no pese wadi me manti me hard work apa because me yoba me nsin so man sana ma ha wo se me ye adwuma me mada achinti enti tama nkwala ne wo papa ne ho nyina no na me hwe wo mo bi na wo hwe wo bi na wo discuss ne ma papa na na da bi me man na me de send wo mo na wo de send na na papa ni nso nim so discuss ne nkwala wonim oye dey no me ba che wonim se nkwala ne bona mane oye sure se nkwala ne ka oye sure okay enti odi esese sa aboso me miensa odi obobre wo no onhwe ne ma me ba chwan enye no ani hia ba chwan no hide as man kula ne ntinem because 22 years no wo enya baby ama me se me fan kula ne ntina ti won hada ne kula ne ntina na de won to them e ba chwo de bi now die efia meja unimade ma membusa wasebui asebu ya mebusa wi free wakumem na yia no becho manti ya nti ayete hei ya frade bi sacrodical studies oya sacrodical studies kakra eboawo ema hunu asebo a wo busa nipa ena ti ayete hei sebe yenya nkwada ye yempanni wo kire nsemi mu nyina no ba bi a twe me esan de me be tache wasam ne wachire eye na anu ya no ansa na wo be kwa akofa nkwala no obi ka kire wo se awarija ye de afia enye enti we die fa nkwala no kofie na nka monhwe enkamasem sa nipa kro no ka sa asem no obu mpanyimbe enti wonso tiase ana ade nkwala no ekofie ode nkwala ni kofie no ana aka se sofo ene aduane a wa wotobre me no bra na ye nyina ye nidi nyesa ene o ka kire o se tama na ye ware kra no na ye didi bom na ye jai ne ye medidi mebo a wa kasa afie oda so pewa de me ba chow de bi tobo pede me mpenda di tobo afia me pede ana ese mia jimi na amatene mu ache me san kwa jimi bi afie na jimi na meba jimi na wa jimi ache no obi tu for say fa nkwala ne ko se nipa na obu me kwa me de madwen ne ko obu be ba won so te be na se eno na amama hu se wakoma da so de akiri kire se wo ko fi hokra no wonya akọ no wo se na yo ba ne o sa ge no na wo sa na nti wo no kra wo se ko twekra wo ho ma mi eyi tobo o da so pe wa de ba cho de bi pe de me mpe no afia o da so pe wa de ba cho de bi enti se dia onya onhwe ne ma because ebisuana tena se am egu aware na winti onhwe ne ma ba cho onhwe ne ma me ni problem bia mate hey edio tobo mesa baoso awiai adofoni adehye ensam wo ho ensam so ha awade no de ebegu na akira asem no
ya ne yensem enti sesi abema ne nso betumi aka se wo be fa nkwadai kwa abosome me yensa na wusun enti sanfa ma de brem abra wanim na kasagum empanyifo no iska me spread na chance ankola nketo ano empanyifo no the same empanyifo no mo ye dai se ba ko no ama kwanti obesi akọ no wo dwutu se okopa adwuma ye se de be ya obi school a obenye ska on the one ho ena de otoso nso ye dai ye otoso no okọ school okonne SS3 eno hwan na de ne ko e ba chomi na metoto ne mama na ode ko ena de otoso wono so wo menchen ono nso ko school me ba che wono so ama kwan abefie SS ena de odi ho ai de odi wono so JHS1 ena last born 7 years 7 years montamte ye di say ba che me fa aware ni gu ye no me fa nsi ye gu no kra na di say inde me fa se be ekọ be 2 months ni be 2 months ni afia ija ma ye nyina mu ne yenka mu wate ma me dia wo kan wo ho se metie won kasa ye mu na me hwe wani wa mu a wakoma da so di akire o ba cho da bi o ka se be me kra ya makoma ni akire wakoma da so wo mu o de ma me ma o instant bi so wakoma ni mu a o ko ya na oni obi ye ko nkefa ho ben oh se ko no mu kra se me o de se me papa mu nyina no mo ya we se me ko na nkefa ho ben oh David usuma brewa se de nko ko hwede nka wo mfa ho bi o enu ye one instant ndi America se wakoma wo mu 2 se wakoma ni mu a obi bu obe se awarija ye de enye enti fankwala no kofie na mo hwe nsiesie mo ntawasem okọ ya na wanko me ba cho me kwa me na okọ ya na wanko eye ani ana de eye enchiremu bio point number 2 no point number 3 ono na to aduane ne de ma o ena wo bie mu a wo bedie ena wo se bra ne ye ndidi so wakoma ni mu a na me de so na awe na de so na awe eti what about say nkonu so give in oba ye se ne wodi na aduane maame wani da so wom kanokora ne yemo a wate etu de sesi emwa wo hia ne se o hwe ne ma mate yakwa yi yenyini nkofom yenyini kosro ena da bia meka se be ma sebe oba wani njene ho a ye nse na brabo because ade chi ade sano o spy utwam be ma kra de he nyankopon adawroma se onsemu obi a untwam hwe tumi hu papa kokra pa na so akweyo wo Nigeria yi Regina Daniel se ho akuru ned uko otuko so uko okoyi wo hwe papa pa gina nti se wo so twa akra keto okoko se onsemu obi a masa ngranke to akra na benya aware but oba ede hwe eya na mekasa asemu yi e de hye ma nkuran se ne awutie se wo ye bema oho na bia omra ntibrem wo hwese ne na ugina so ebia empam kura no se ne na utumi woso homa hoto na unyini na bia wa hoden ba fom no ya na wonje wo hunni se bema kura wo unyini a onje wo hunni wo pesa wo kire se still wo da so ho twapia se ne afre papa bia abosi na abosi hoden na me na ho fa asoro no na ye ka congress ye wo twapia a na abosi gira ne na so pa wo ye hwan wo be bo wahwe wo ye hwan wo be bo wahwe na abosi onyini ko no oda so kai se na ne ho odi nti oda so gina so akora ketwa ne noko ne down sa ne wiase te me wo fa kwantwi na no na me ni di nkomo ono no wo gina ne na so no one ne na mo be ka kire wo se memmedu kura ne ba ne so a jai obebu wo mu nyina na mom wan pe eba be ka ho a bra ne moa nyeso ombiku no na ne limit ye 10 enti ye na muza kwabie enti woda so gina wo na so tese sa first na wo ye 1:10 ti se bi aba kwa be ka ho no no osre sa ne wi asete sa ne man so te so oba wu nyini a unhu ena wonye wo huntum se wu nyini se si awura ye otimanim hewa wo numu ne ho efe enti I'm trying to cast my mind back
sɛneɛ na ɔnwoyɛ ana ɔwo baako ana mienu bi sɛneɛ na ɔteɛ naturally ɔyɛ ɔba akɔkɔ ne struggles a struggle wɔ kɔkwan so nom ne adeɛ nyinaa akyi no still color maintain na hwɛ no maame kura ɔte ne nkyɛn sɛ wate aseɛ but yɛmu sa yɛn ho sɛ ɛnka tete bi a na wonwoyɛ ana no a wo baako na agyina kwan ho a na ɛfo sɛ kaa bɛgyina wo nkyɛn na afa wo the moment a wobɛgyina kwan ho na kaa biaa nyina mu saa sɛ maame na wokwae hunu hu sɛ wo nyini saa asɛm wei ɛyɛ afotuo kɛseɛ na ɛyɛ a na mede ma mmaa enti me deɛ mehu nneɔma bi wɔ me nua baa yi anaa mewɔ faase aniwa mu nanso ɔse ɛnte saa kyerɛ sɛ sɔfo no de ne faa mu enti wɔnhwɛ ne ma abusia manum ato na mesrɛ mi bisa wo intese yɛnyɛ den asɔfofoɔ yi adɛn asɔfofoɔ binom adɛn nti na me frɛ wo na yɛ anas na me afrɛ wo na yɛ na asɔfo betimi atene ne nsa ɛwɔ ne yere no so anasɛ obetimi amia no konto ne sense mepɛ sɛ minku ada ho yɛ mehi asɛ na wo yɛ na emehi sɔfo timi ka sɛ me yɛ sɔfo ntimi nya adwuma patro me sɛ mu bisa wo our evangelist our prophetess our prophets our bishops our deacons our deacons sɛ me bisa pamocho munya adwuma na because you hold the title, so that title brings food for your family. But ebi mo ha omugu nyankopon adwuma no hu fi. Now wa wo se wonya adwuma o yira ate ase o yira so e pre ne mo jani anya sika kakra tim de ahye ne man so a wo so ma ne kwa den a okotwe mpana. Jealousy be no abusia. Be me jealousy be no. Nyame wo se nyame efra wo ye no asetena wo ne nete e different. Even asetena wo ne nete nyame fra wo nyina akira asetena ne the same. Enti den ne me ema ye hu se nyakopon afra wo ampa. Even no church members kra be can be kra eno ne bobo na asasam na asa asai asam na asai kra na enti eno no wo nyame som na ene ne sen. Ebe ka so wo nyame som ponie na wo be ye kronfo. Na wonya mesompo nie na oba widi ni ya na ka baba nke wa bre papa ababa ya so wode abanyina a very short and simple ni nyina ene say bra be hwe mma kotodwogu fom ensa enso edansa yem yesre wada nisio enso na miani ase be menna katachie obidum bie be ma wotiko se obie nim yesre wada be hwe mma no ma ye wate be ma nyame akwa nyame afena na nyame afre no yesere wada o mehia o mehia because den se na maame no so kan no se meye timi anyia kodu baabi na chese ni monyam hye ba se bi obi ba be wawem ma no ana se be ma no ba be wawe a be ka se na be ma no ne papa we omko fa ne papa nka sa na so ba no ne papa we afei na be ma be tutuntumem je even a chow eba be na ntawa be die nunyam nsamre ya ye hia wo ne esre wada katachie esre brawate na be hwa wo ma na wo ma hia na da acho no so anya nunyam ni bi na nya se wo mbre ne be wie che ne nunyam hye ne ba wa be je no kwa eba nsa kwa ene de wo je kura wo feel proud nti wo de bra wo ho na so wo be je a wo de even so o modari ni kwa opaje o mo be 10,000 billion Ghana cedis and you wo na wa bra wo ma esre wada be mai we nkwa ye hwehwe fi wo obey nkwa ntimi nya adwuma obey nkwa ntimi hwe emma makuta 5 be ma den o de fa kakra ba so fa kakra mra na ntimi support na hwe nkrai abusia ye ma papa nti asiesa abusia me do ebesi aseda se na ebe san se de hyemu ebiewu remember to like na share subscribe. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.